Daw, Oh, ambilakan abah unjun lawan Deyong lawan Topi. Mana mau unjun na ini? monjen apa? Mau unjun kukura. Mau unjun iwak lah. 4. Jangan umpat di rumah aja kau. Nah, di banyak nyamuk. Keluar. Nah. Ya. Ambilakan sandal abah lagi di luar. Awas benar nah. Mawasnya. Film. Ya dah, betlok pulang. A few moments later. Nah, sampai deh. Coba kalau nama itu. Biar rambut. A few moments later. Kena. Kemana? Capal pulang. Ya dah. Tadi waksa kok nih. Capal pulang. Pulang nah. A few moments later. Anak. Mau cepat harus. Anak gue. Di waksa kok nih. Mau capal sih. Wah, biar rame iwak ya. Satu iwak dah. Capal aja katanya. Kayak lagi nah. Bila kada tahu oleh bulik kok.